po jako akawuwo. Ebbanga ligenda mwezi mulamba okuva ekiralo ekyazinda abatuuze mu ggombolola Nyakatonzi mu disitulikiti y'e Kasese. Omulisa wakuba taine maizi nkimanyisa ngo n'ente ze niziba zitaro. Ente nizishobora kumara ebiro bibiri etalire tegusira obundi ne sabiti konka kakwemala ekiro kimwe tanywire maizi nefu. So hati okubura kwa maizi nikizibu abalisa. Amaizi n'obwomezi bw'ente. Nishobora kulya kataito bitu nywira amaizi nyagumaho. So obwire buno ente zifire muno habukura ngo amaizi gabuzire. Okusinzira ku batuuze n'okusingira ddala abalunzi ekyeya kino bukyanga kibalumba ente zisukka 50 ze zaakafa olw'ebbula ly'amazzi wamu n'omuddo songa n'abalimi bakabatwa wangantulege olw'ebbula ly'amazzi okufukirira ebirime byabwe. Mukanya kanu akataito akamaizi gabuliremu ente 50 zimazire kufa. Bitata abantu bakanyireho na activities zaba nyingi zagumanze yongera hamugende abalimi batwara abakusoha batwara nabandi abinyanya batwara manya n'ibitunguru batwara so amaizi gatunga bakozesa bengi hati nicyo warora na damu egitera mu maizi habo kugira ngo akagenda nikakozesebwa abantu bengi. Okusinzira ku ssentebe w'ekibiina ekigatta abalunzi b'eno Kinyakatonzi Cattle Keepers Cooperatives Richard Wamala damu 2 ez'abazimbirwa gavumenti okuli eya Kakonjo Water Valley Dam ne Kagongo Water Valley Dam zaakalira dda wasinzidde okwongera okuwanjagira gavumenti okubadduukirira kubanga embeera ebaddugalidde. Kintu ky'okubanza amaizi gakatunga abantu bengi abagakozesa kandi akantu akaroho nkokumakarora nekachano tukaso kufeeding damu 3 z'umwarolezi za government yatuhaire nakantu kataito kataso kufeedinga damu ezi kabukuba abantu bakakanyaho hamugendo ogu bitu kubanza enyuma kalana kakora habukuba abantu bali batakabeire bengi. Ssentebe wa LC yokusatu ow'eggombolola y'e Nyakatonzi Bukenya Suzini akakasiza embeera eno era ng'ono agitadde ku kasana pereketya akabookeza okumala sabbiiti eziwera. Tanks zona tagarumu gomere habo musana amaizi agatwabire tuyine mugona ente zikaganywa gahwamu kandi enjure maziro bwire tarukugwa takujya mugandi kanyampara wotachana yebere netamu naye amaizi tigakija so nikizibu ky'amaani. Abalunzi b'ente mu kitundu kino bagamba nti batindiga engendo mpanvu okunoonya amazzi n'omuddo bwe bato ne basaba gavumenti okubakolera ku mazzi g'emidumu saako n'empiira nga yeeyambisa omugga Nyamugasani kibayambeko obutafiirwa birime byabwe wamu n'ensolo zaabwe. Kandi busaba kintu kikulema gavumenti epampinja amaizi g'e Nyamugasani hano direct galito mu damu zino ente zibeho nkokuwarura hati nyana nkokuzarga zagenda zitanywire kura twatunga amaizi n'orutaro rw'amaani muno. Amaizi ni Nyamugasani kandi kura waka Nyamugasani hali obuzubu bwingi emisiri n'ebirisidi na saidi kale tutine embeera nungi ha kigambo ky'amaizi n'omusana gwitu guno. Robert Kule yakusakidde eggulire lino kula ABS Television. Nati kitakuniza kujja kurango bunna halina halo ente zitakanywira amaizi kandi ziriyo nzufu habukurwa amaizi soka ko tunga pampu pampinga amaizi kugenya Nyamugasani egato mvale damu zino.